Welcome to the Talent Awards. This is the 10A night or Talents and Awards night here at this side of the stage kay Are Manukaran Banda, which I am part of before with Culture Ampers, and at the main stage mayang Grooving Keys later, which I'm also a part of. Let's see how the night will go. Hello, what's up? Welcome to Hupunganan Podcast episode 35. And nanapunta karon sa VBP Talents and Awards night. And again, atong guest karon is Ubaos gid siya. Wa siya kauyon last year. So, welcome Sheila. Yes, thank you. How are you? Yeah, excited for our performance and also like a bit nervous lang po. But all in all, I'm expecting the Talents and Awards night to be fun. Yeah, I think it's always fun. Labi na nga atong mga performers kay in-house. Yes. So, yes. kamo, wala pa mo nagsugod pero congrats na daan. Kaya I'm sure malingaw tanin nyo, no? Malingaw tagtanaw. Yan, mag-video na po mo later. Karon inyong burak sa inyong pag-practice. Pila mo ka months? Pila mo ka weeks ng practice? Like, mahug yun siya 1 month nga practice. Tapos taas na po na. Tanaw na ko, no? Yes, taas na po siya nga preparation. But usually, nga naman dun ang preparation po sa basta Talents and Awards night kay, of course, night client. And we want to perform our best routine. Yes. Kung kuyawan ta mo smile daw, magmatagat ta nila. Nice outfit. Thank you. Tayo. I like yours as well. Oo, pinakuan ba? G. No? Dili wala sa team. Kanira bitin-bitin lang ningkuan sa team kay. Zato sa team ron? Mythical nature. Oh, yeah. Dili ba mythical creature? Moyo kung ano na. Mythical creature. Nature. Yes, nature. Higit maminaw ba? Not listening to the teacher ba? Ay sundab po dun ta ba? People at the back. Sige lagkiyat sa liyo ba? At ang una din nga pangutana karon is unsay nakapasugod nimo o perform? Good. Yep, kanang for me kay I think since bata pa ko kay ganahan na gud ko mag-perform, especially I am surrounded with people who also performs like my cousins, relatives, aunts, uncle kay tigsayaw jud sila. Na ko'y uncle nga mo drama sa radyo, ana gani so kanang salida na gid. Salida na gud amo ang family ba. So growing up nang ganahan sa ko mag-perform niya, of course kanang encouraging pod kayo among environment ba nga kanang sayaw kanta. So that's why ganahan na jud ko mag-perform niya hantod na tuloy-tuloy na nga karon pagdako na-perform jud gihapon. Yeah, I think nindot kina siya nga thing nga imong i-mention, no, nga sugod pa kapag bata i-encourage amin yung mga performer kanang ganahan mo salida kay I've seen na family pod sa una nga sanay mag-ingana kay murag ilang badlungon or ilang sawayon, murag i-down ba. Mo to nakana ko nga mao ding wala kayo yung mga ingani nila kay ug naay mo show is ma-down man, mura mag-lato ng ilang self-confidence ba. So nakano ka kuan gyud kana ang upbringing gyud dako kay nga factor. So yes, kanang ever since ko pagbata kanang bibo kana ganing bibo nga bata nga kanang mo ana ang mga auntie nga sayaw kay mo sayaw man jud daw kuno ko nga pagkabata. So mao gyud ako ang kanang ganahan performing, especially dancing. Yes. kanta po ka? Makakasad ko. Pero di lang sure kung nindot ba tingog. But actually, sa before, pag elementary, kay tigkanta gud ko, yeah, tigsayaw. But as I grow old, I realized that my passion for dancing is greater than singing. So, mas sa dancing ko nag-focus. Kaya ganahan magud ko mukaon ng mga bugnaw nga pagkaon, mga tamis nga pagkaon. So, nice, no? And I think, nindo po siya nga hobby. Kay ma-active ka. Yes. Dili ka mapundo ba? Dili ka stagnant yung physical body kay on the works. But, naala po gamayng bandayanan kay, I think, mga dancers kay prone po ka ng mga injury. Yes, diba? Na kay mga any involvement outside VBP sa imong pag-perform? Ay karon dako na or pwede pa mo mention? Pwede po ka mo mention mo sa una. Sa una, I think actually
VVP Grooving Kangaroos is like my main jud nga na joinan nga pinakadugay nga dance group. But then I also joined last pag college nako, na-join ko sa among dancing division sa San Carlos Accountancy Department. So I joined like for kanang first year lang nako, but after that kay I focus in studying because knowing accountancy is like one of the challenging course here in the Philippines. So nag-focus lang jud ko ato kaysa sa akong dance. And I'm not sure if counted ba siya. I also have like Zumba group. Yeah, counted na. Yeah, Zumba group. Kanang mo join me og mga on the spot Zumba contest. Ganan lang ko makaibaon sa imong gi-portray karon sa imong costume. Ganahan jud ko kanang princess ang atake ba or fairy. Dili de sangre. Sangre Ilin. Ano to? Ilin na? Hindi ko sure. Basta mabash ko. Basta katong- Basta Alena, Danaya. Oh, Please kaya ako correct me if naibahan. I'm wrong. Oh, ang naibahan kasi Danaya siya may forest nga. Oh, okay. Kuwan. Sa una kato ba tong pinakauna nga Encantadia ako nakitan bata pag grade 3 man siguro ko. So, mao na itong atake ron. Princess, fairy. Mao na kong gusto karon. Mao nang ingani niya. Pina-ball gown nga gown. Yes. Nice picture na ito later. Yes. And any message para sa mga performer nga ganahan mo perform or kanang muras lang ma-shy? First, to all the performers, my message is that continue what you are doing. And then, sa katong mga ma-shy or ganahan pa mo start o perform is that I encourage you to show up and to do it anyway. Like, do it scared, do it anxious, do it crying, do it even if you are uncomfortable, because as what they said that comfort is the enemy of growth. So get uncomfortable. Yep. Yes, that's it. Ako mapuno na is balag sayop, do it wrong. Yeah. Kay mas sayo ka masayop, mas dali po ka mo improve. Yes. And ang mga performers manggod dili manggod sila maayo overnight. It takes time. It takes time and it matters if you show up sad jud, even if di ka kamao, so show up lang yun. So, as time goes by mamaayo naman yun ka. Yep, and bisan pag ang uban nga oras lag mataha kay ang ilang mga kauban kay mga may na kayo. Yes. Actually nag-present ninyo ana kay di ba na maklaro nga bisag ikaw pinaka beginner dia, di ba na maklaro. Yes, Kay you're correct. performing as a group man. Yeah. Nay may isa kay madaman mo nga may mo tanan. Oo, yes, you are right. Mao jud sakto gyud. Basta kanang imuhang gibuhat is something that you love and you're passionate in doing, then yes, kanang nice jud ka tan-awon mo perform, and then eventually you will grow as a performer. Nindot untag mo barog ka mapakita ka sa imong kuan. Oh, may pakita imong outfit dala barog ari na. Oh, si ba? Let's go. That's Sheila. Never caught up in any drama or beat. With every word you speak, you keep me locked in. I don't need no fake love, I just need to win. When I see you, baby, I know you're the one. No flashy moves, but you shine like the sun. They all talk about you, but you just walk by. Like you're too good for their shallow disguise.